Oh my god, bro. Guys, ndabasuhuje nanone. Murebe wig nabazaniye. Iyi wig ni coupe chinoise nziza icamo flat. Iyo ubishatse iyi wig urayirambura ukayikuramo kiriya kigudi. Ugakozamo flat n'imbere ukayihina bitewe nuko ubishaka. Arabantu bakunda kumbaza se Alice umuntu uri mu ntara wig yayibona gute? Birashoboka cyane, uratwishyura ubundi tukayikohereza ku modoka ukarenzaho amafaranga yakuriye. Utwandikira kuri WhatsApp kuri nimero ngiye gushyiraho ubundi tukayikoherereza. Iyi wig dikuyitangira amafaranga 20,000. Ni karibu muri Alice Wig. Abantu bakunda kumbaza nkora mu mujyi imbere ya City Tower. Uhageze uramamagara. Ni hamwe house station idakora, bubatse ama etage mashyashya ahantu handitse Hong Kong. Ni karibu bakiriya beza muze muri Alice Wig tubahe ama wig meza. Mana nibaze ko wig nambaye 20,000 byonyine baze. Iyi wig nayambaye iranezeza kunari nzisha. Muze muri Alice Wig.